Igama lami nguSithembile Ngwakathuli. Ngiyacabanga ukuthi abanye bake bahlangane nami TikTok. Njengamanje ngize la ngicele iNakho Production ukuthi izongisiza ngivezwe umuzwa wethu njengomndeni entweni eyenziwe uMadlanduna okubhuti wethu othatha ingoma wahlangana nabantu bangaphandle wathatha ingoma yababu wakhe okuba bothu sonke uBhekumuzi Mthuli wayisebenzisa ngokuthanda kwakhe waphuma ngale ngoba ethenjisiwe lokho abethenjiswe kona ukuthi uzokuthola. Kade sasikhulumile savumelana ngesasivumelane ngakho ukuthi ingoma ayiphumi kungekho into esibonayo. And ipoint yami sekuthenini awukwazi ukuthi ungahlanganisa uBhekumuzi noThokozani Langa. uBhekumuzi noThokozani Langa angiyazi into yabo yezwa ngifuna uqamba manga isikhona mhlawumbe into engiyaziyo yabo but ngendlela imedia or abantu abazi ngayo kwakuvele kungazwani official nama ngazi kwakubangwani but kwakungazwani. So ngiyambuza uStaliyoni ngithi mina how come ukuthi ungahlanganisa abantu abanje ubahlanganisa kanjani why kumele ukuthi umhlanganise nomuntu vele angasoze aphinde ngithena njengamanje akasezokwazi ukuthi athi cha why ke kumele ukuthi umhlanganise nomuntu angekaza akwazi ukuthi anqabe ngiyamcindezela kahle kahle and angazi ukuthi why kungathathwa abanye abantu kulibele kuyilobhekumuzi lobhekumuzi njalo kuhlezi kuzobe lobhekumuzi angazi why ingathathwa abanye abantu ngisho ngathi umuntu uyamthanda awumthandi kodwa ukuthi umdestroy because bona indlela abamthanda ngayo bayamosha kanti nathi siyafuna ukuthi igama lakhe lingapheli kodwa bona bayindlela abalisebenzisa ngayo balisebenzisa ukubenefita bona umuntu masebona ukuthi ngathi akasazoculana uBhekumuzi ofika kuqala. So asikhumbuleni igama lakhe kodwa sikhumbule ngendlela enhle siyamthanda sonke ngiyazi futhi naso sakene wethu sonke futhi nendlela mhlambe abanye bazongixeka ukuthi why ngizokhuluma kanje why kube njani kahle kahle this is a cry for help because angisazi ukuthi asazi ngoba kuthi sesele sibathathu nosisibami asazi ukuthi sishonephi sithini kuba njengamanje ngoba wonke umuntu uyayidonsela la futhi udonsa khona wonke umuntu uyayidonsela la futhi udonsa ngakhona and asazi ngaphela usizothini kuba ngoba phela uXolo wasitshela na ngikhuluma nami efonini wathi into azoyenza ukuthi ngoba umndeni lo isifiso sakhe ngesenzeka ngokuthi uBhekumuzi usabhilo ngaphansi kwegalo nginganika noma ngibengithi mina ngizophasa wena sisi i5000 ngiphe nobhuti Madlani i5000 lathe lami okay uzosinika lo 5000 kusho 10000 wena usasa ingoma ezokwakhela wena amamiliyoni wathi yena beno ngeke baze babenefit lutho kuleyo nto leyo u50% uzoya egalo no50% uye uThokozani angazi uThokozani nobani wababala but bona ngeke baze bathole lutho. So lo 5000 uzobe uphuma ephaketheni lakhe lathe lami asikho bawu2 baba singashiya sibaningi kabi njengoba ngikutshela ngithi khona ngisho base UK washiya nje baba sibaningi kabi and lento le ingiphatha kabuhlungu ngoba uMadlanduna lo siphile naye ubaba ethe cha samthatha sambeka la sake impi yakhe nobaba wakhe azange sisebenze kodwa yena ukwazi ukuthi yena asenze ngathi kodwa asizange sinempi asolithina sesifana yabo and angandastand ukuthi why yena just because of whatever labamthembise ezoyenza ukuthi thina sigcine thina sabantu ababi or yena afuna ubenefita yedwa ngoba egcineni ubaba wethu sonke and it's not about ukubenefita it's about ukuthi kumele ukuthi sonke sikuthole into zababo ngisho asuyisihlanu kumele ukuthi sithole ubaba futhi igama lakhe kumele ukuthi ligcine seliphela nje and uthola indlela enza ngayo uMadlanduna wabantu indlela enza ngayo uyaliqeda igama lababa size sisho ukuthi uyabona nje wasihle nje kulamalanga sikhuluma sinokuthi kushuthi uthole yena ubaba unegqubu ngaye unegqubu uthole ngoBhekumuzi ukuthi uBhekumuzi wamxosha so unalelo gqubu yikho efuna ngoba phela uyamosha menza kanje akakwazi ubaba usebenzile umhlaba uyazi ubaba usebenze kakhulu akakwazi ke ukuthi engenza kanje ebazi kahle ukuthi ubaba uhambile wasebenza kanzima akavela ngaqhamuka nje sewulobhekumuzi wazi wabantu even mina ngiyezwa sengixoxela angikwazi how come ukuthi uthole ngasathi into owayekhona iyakhiwa iphendwa kanzima yena ayithathe abunikele ngaye ebantwini abazokwenza imali wayengasebenzisa isense uthole imdala simnika that ukuthi umalumo wengane ubhuti omdala egcekeni kodwa yena akayiphathisa komuntu omdala ngizamile ukukhuluma naye sizamile ukukhuluma naye nosisi bami akafuni okusho ukuthi ngizothi kanjena njengoba uStaliyoni ukuthi yaphunyuka ingoma ngephutha kungesikhona ukuthi sebeyisebenza vele so ekhaya kasifani sonke asi understand sonke ngendlela indaba yomculo ukuthi ihamba kanjani
kwaba khona lokho ukuthi mhlambe kube khona lokho kuhilizisana ukufuna ukwazi ukuthi kwenzakala ini nani but why mina futhi engizamayo ukukhuluma nezingane zasekhaya ukuthi no asimuzweni ukuthi ubafo uthini isitori sakho sibeka kanjani futhi inhloso yakhe iyona yipi yabona wakuveza ke konke ukuthi hayi no kuzohamba kanje uma ngabe futhi ingoma isebenzile kuzohamba kanje savumelana ke ngalokho kwaze kwafika ke ekuthini ke sekufika isikhathi sokuthi siyenziwa ke i-album nansi nengoma iyafakwa phakathi kwase kuba khona into ukuthi ke angize nami ngizofaka ivoice yami ukuze kuzoba naleyo nto leyo yokuthi ke into ayenza uStallion yenza ngeqinisa akusikhona ukuthi mhlambe ube intshontsha or kanjani yabona kufanele kubone wonke umuntu ukuthi umndeni kababa uvumile yabona